Nangronyo terus mulia syedara, wajib naput perkara. Ilmu para ulama pertama, sebagai lampu dunia. Yang kedua, Allah keumara, Allah keadilan bernyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Nangronyo terus mulia syedara, wajib naput perkara. Ilmu para ulama pertama, sebagai lampu dunia. Yang kedua, Allah keumara, Allah keadilan bernyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Yang kelebet yakin bagi tanya mukmin kesabda Sayyidina. Dermawan urang kaya nangronyo bahagia terus memu sejahtera. Menan keyakinan mulia badan Bandung anak bangsa. Nangronyo akan aman jio permusuhan getanyo mendoa. Nangronyo terus mulia syedara, wajib naput perkara. Ilmu para ulama pertama, sebagai lampu dunia. Yang kedua, Allah keumara, Allah keadilan bernyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Perkara yang keempat dalam hadis gesurat di sinan nyata. Doanya orang fakir yang gasin mekuin di atas dunia. Hanjat tamu pakai bandum saban, sare getanyo si bangsa. Nangronyo akan aman jio permusuhan getanyo mendoa. Nangronyo terus mulia syedara, wajib naput perkara. Ilmu para ulama pertama, sebagai lampu dunia. Yang kedua, Allah keumara, Allah keadilan bernyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Nangronyo terus mulia syedara, wajib naput perkara. Ilmu para ulama pertama, sebagai lampu dunia. Yang kedua, Allah keumara, Allah keadilan bernyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa.